Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar driunyo. Ka Meghalaya Kyokushin Karate Association kala penlong ya ka 5th Meghalaya Open Invitation Full Contact Karate Championship Arjar Arpsan Hanong Po Riboh District Mentag Sengi. Ya gene galupung ilekai karate la penlong da kejingi kersian lang jongki arteli kenhoni ilekai karate jonggari ki bakentop ya ka North East India Full Contact Karate Organization IKO Kyokushin India bat ka IKO Kyokushin World Way India bat ya gene kejingi ilekai la penlong ha parish hall Nongpo Riboh District. Hagene kesengi kum gijing aiman sim mekin nong ilekai bat kum juru ya kin nong ilam ki balala ban pelong ya gene gijing ilekai ke kong rona khamdait ke MDC jong nong po constituency kalawan poi ban sakilang ya gene gijing ilekai ha ka jing don lang jong ba Berin Kleng ubri presiden jong ka Meghalaya Kyokushin Karate Association lembat kiwi ki nong sha khot sngobha nalor ki nong ilekai ki badai nak district Riboh hagene gelempung lala ru ban sakhi ya gijing wan ni simbanta jong ki nong ilekai ki banagi wi ki jela jong gari bat kum gijingai mensim ya ki nong ilekai ki balala ban ilekai bha la ai dagi kusnam shegi khna ki bala job haki kedan ilekai baper bayabok pi and at the end of the game habakot ka jing ilekai de yakuk dei pi chamet rahadin balak de ilekai chamo katu layabok pi te eto ngai kublei ya ki kuni ki keparo ki bala ailat ya ki kun ki jong pi ba kin ya shimbenta ba thabai kam dei ka masuk na ka benta ki hapan concentrate at game ki hapan concentrate at jing kule school men setiap pilih praktis ni ya men selipat public school he practice men hakan lo bakor men setiap kajian dia setiap dan school kajian tad ya Angki ada mende wilayah persyampan ngangit siang bahkan mereka dek jeng persyang keberit nak kalian ke jongki akan mereka kan mereka competition keberit kan mereka jing leka ke tournament keberit dan rewat bakat dar kan mereka kan jing di kaya ni
ya ka ba tindang la ban tembang bandang se ya kisap kita len ki jong pi ngai hi ki babun ki de na po ki dong kan ki jongi na diwan na unden na plasha na umwang bat kunta ter te ngatarai pila that ha anom trend slam dan reina kaliang ka jonga na tentu ye pi ban ong bato yaminot hak aku kono ka kam ka bapile hak anu kono ka jingele kai ka bapile ru lada dei bapi ai na do ka download bat kamen sim pin salong success ka we kasni bat kane ka sota ka jongi ka balaya lam dai sar kontrak sama kala ai ka ka concentration ka jing pele jemut lane ka jing rak ka jing temang ka bakar pang ha na ka banta jong pi kinong ye kai sports ha ka balada pile ha ki wan shakmat ki job ha ki competition di bakher kan jong ka jing temang na ka banta ki scholarship ki jing temang ya ka ba tindang la ban le ha shu ban shin banta lada ka dei ha ka state level lane ka national level lane ka international level ngakit bok makinam putang apo kami ka district and then point hadu ka state point hadu ka national but ka international level ro ya nakaliang ka jonga nga ai ka jingkit bok kit yang ya piki happy berit ki bade kinong le kai jong kane ka nong le kai karate bat kunjuru na ka banta ki coach ki official ki nong kit kam ki bapher ban organize ban pelum pelang ban ajing hikai ki ban poi hadu kane ka kerdan ka bamantang ikanat na ka banta jong ki kun ken ke di jong ngeru nte dang ki senrang rei hang ne dade bapek ki ku babun ban ki ken ke nong ya sim banta ban di senrang de ikanat sibut nga ai ku ble kerpang ya ki kini ki pa jong ki ba ki sya ya ki ban sim banta lane ban buat ya kan ka sports ka sports ka ba kabangan ong kumno ka kamlong you favorable na ka ki shinrang tendai wat na kalian ka jongi kan kaibo ngem kenyi kine baro endai kilawan syakran ban ya shimbenta kilayo ban ya kini ya ka sah ka ba mapipigan exhibition karate ka jimun jong ani exhibition karate kare ka full contact karate dane kawai pat kajimut ka bagi khat kun ka ultimate third de kare ka full contract karate ka ya pher ban kane ka semi contract semi ban kane ka jongi tuition kare ka full contract karate de na kapor sha kapor ni nagaliang ka association ni belong kum kane ka program te kane ka sim kalapoy hadu ka sim ka basan kadai ka sin ka basan ka bangi penlong makane ka karhun re tarik umnai april ahya akusan pa ha ka kendai kari ru nilai bagi simenta ha ka wei pat kila de dei lingma ga jin penlong kum kini di program di ba hamri baik mentaru ngidon na giwe ki yala ru ya wan yesi menta hane de kane le yesi menta kapan encourage ka yoro ya kamoy kumno nila punya phone dari hamtang ni kita di opponent ka jongi nama minta lele ni ha punya phone di opponent ki bakhame di kamro ban kastis ki man la kasni te pun hi hakliang yo kasison idon ki jinge jingito hamtang di bayade bat ini kita ini di parlok dungi na kawasan diwan kasni bat full dress undon weru baduna bat kajing sok net kajing sok kli jat barok hai hari ini hang pa nilai imita lakhat kete niha menyawat kalian nang ne nakai kang handang apur layak rumah la nervous te nidon hamdam kajing hakalian yang ditian kita wala bang hidup hari ini kalian ditian kita ru nidon Ninduna, pada nilai habino gindo ki hirenkan hamtan yung ka North East level national hamtan international ru abang nilai iwanra ya kita ka kanam kaburom na kita ka state Meghalaya ka bagi kajungi te namdam ban pensnya yakhi hade ngasu ai kuble yakhi barok hai hamtan istite ini belawan tenang bar kumyuru sar Bhageshwar Goli belajaran jangan lalu menin hadap kasni hamta gerak janta ba masar kita hamta menelale sawe Sanjay Das pada belawan apa
Aslo yung himadas, tanong mereka ba langka, berbeda, mauro uwan, lamin taban, ay mesin yangi. Kaya normally kita kiba dengan iwan, makay mesin, menghirup tong ya, berkat, hamdan kita kaji tentang yang ikut kita kapan sa wan kapateng kaji ni. Tapi kok dikena, kita tam matri sistem, batwat, dan tam bahwa yang kaji dijingdi hamdang diri secret apa yang dijingdi kiba dan seni yang kami terjuni tegane kabangi pernah jadi lekai kadang kecil ai dimentai dan kami terjuni hamdang apa yang Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai